ono čime se mi ponosimo, to je naš kadar, jer mi zapravo imamo u potpunosti svoj kadar koji je 100% zaposlen na našem fakultetu i angažujemo oko 30 nastavnika sa drugih fakulteta. Dakle, većinu naše nastave obavljaju naši predavači. Što se tiče tog nastavnog dela, akreditovali smo 4 programa, tako da studenti na našem fakultetu mogu studirati integrisane akademske studije i time opšte medicine, čime stiču naziv doktor medicine, zatim integrisane akademske studije stomatologije, čime stiču naziv doktor stomatologije, zatim osnovne studije zdravstvene nege i time mogu steći naziv diplomirani medicinski tehničar ili diplomirana medicinska sestra i imamo akreditovane doktorske studije. Doktorske studije su, ja sam zapravo najponosnija na taj deo programa, time student koji završi i pohađa doktorske studije stiče naučno zvanje doktor medicinskih nauka.